Nangina kuna teoria siasa chege mno mantu ye kinyotumine kwa kingina ndeni account ya MERU chithirite gita na mbere atungire mwanya nende ibethirite pakioneka kurita webo mno nende kimbe chege CIDP akiari ontobona ndiora ware MCO wandi aruirerorera mutuma Kalembe nethirite akiwa na kwata mbaro Mike MAKARINA kithira mbe chaine nde itethira chituma aeropora kwa girete itibatire kinya kwithira chikinya gaitano kona ithirite eto mantu merikirenga bana wa account ya MERU na kumuria nende ethira kimenyera mbechi MERU na AGATUMIRA mbunge ya kaunti ya MERU kiri KWINYANGIA kigena kiri mibango yekie Onde siasa ikoni maendekethe ya moyare ya kwirikania kirikiri mutaratara ya thirikari yo CIDP letete miario kiri atongoria bamwe kaunti no ya MERU bakiolota gavana Faith KAWIRA Mwangaza riure kinyawe ni MCA wa ukanyumene rwirwarera Peter Mutuma Kalembe atiti kinyawe nyuma urwariria gavana reka kwa irianto ndinama angoda kwira MERU CIDP in our final stage kukuruko ni assembly na hii is about scratch my back and scratch your back na tutekira tukiona amantu akithuka na inya wa mu MERU teko tumiria gitarumo no ukiga na meya na ukiona aja imeya tureja to akwira ng'ombe ni kuguro cha 1 billion no ng'ombe urokendia no mwene kugura so tutoriti ria tukumara tukare raise our voice tukiuga 1 billion kethe giti geke account ndinama ibatere kugurira muntu wonde 1.5 million no that is turanto banga na 15 million we are 1.5 MERU ake we are 1.5 million so ngavana abatere kugurira muntu wonde ng'ombe nondo ukaruru boranga bana kwenda kuchetha arenda kuweje antu ngegure kinyetia rego kurukwa kaniche wega changa utekaniche yumbo changa mbecha cha kugura antu ng'ombe ndina ma kwenda kuthithio karuru bwawe nikenda mbecha county keke county egitwa kwa mbecha yu ichuchete takura ng'ombe thiru okorea mkuluki Kalembe akiwa na kwata mbaru musiasa wenkuma MERU na mutheteri wa yoto bia ntubama wathe Mike MAKARINA ati mbese yite batyo kinya county ne ya MERU kwethru itetumekaburia ibati akithana ndi keki nerirwo na ndigawe ikuri ngavana inyoga itie guru kanoke nama ukagura muntu wonde ng'ombe tonga mbecha yu itekuru kuinga ni assembly no ndunya to ugatea no tumire assembly baragukira no tumire MCAs baragia barindi ko batiumia ku raise their voice ibi tumona mwangera tha inya no bari kuruti nyaka nchere na mwangera iba kurikirwa njara kenda bono bakukana miri so ngavana buru katukwire tuitayari gusupporta MAKARINA na tu support kwitho twimbere baraba akaiba kwari na baraba akaiba kwira antu uma ende MERU atukwenda kubwira uma bungwa twikira murungu ndinama mbeje cha county itumba kugura ng'ombe kire antu bakai ibatere kugurira antu bonde abunge Kalembe 2.4 billion is not a mbeche inkai na ngavana yu chonde akoitho ena chio kuthithia nteto yu ni gutonga na twinde twakira nyombo muntu milioni mwe no ndotara mathabu kuria o nyombe mwe i 1 million nyombe bedroom ijere na ina equipment furu na inya sonde gukuna ntu kwembere kenda wamberia kugita kusoya nyombera wakiro ingavana ko twinde tukwenda wakiro nyomba gavana no ndui mami wethe twinde otuba wakira waka utiga wangi na ta wetho twa itire itukugita ushuru reportera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.